الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا اما بعد، اللہ جل جلالہ لطف و فضل و کرم شامل حال بھی کہ رب العالمین توفیق دا در ای مبارکین شپانی تا و در ای ماه مبارک و در ای مکان مقدس جمع ببین. دعا بکنه کہ اللہ جل جلالہ مشمع جمع بیگا کہ فقط برای رضای اللہ جل جلالہ بیتا و تبارگاہ قبول بکنتے ہیں. دیگه هیچ غرض شخصی نیستن در این جنب بیگا، فقط الله آیاتن گوش کنگ، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم گفتارن گوش کنگ و وقتی ایمان تجدید کنگ. چونکه واجه فرمان جددوا ایمانکم، وقتی ایمان تجدید بکنه گویا که ما تجدید ایمان کنگایم. اللہ تیسرا ایمان ارتبال پدام در این مقدسین مبارکین جای فقط برای رضای اللہ خاطر جمع بیتگیں. دعا بکنے کہ اللہ جل جلالہ یہ جمع بیگا و تبارگاہ قبول بکنتے ہیں. و یہ چیزی کہ مختصراً نیدہ گوشائی بیتے ہیں اللہ جل جلالہ بے من و شما توفیق عمل عنایت بکنتے ہیں. و ابتداً تبریک کشوں حافظ صاحبہ و یہ محلے مردمہ کہ اللہ جل جلالہ توفیق داتا در ای ماہ مبارک کہ اللہ جل جلالہ مقدسین کتابہ با صدای زیبای حافظ صاحب گوش بدارن 26 شب توکا اللہ جل جلالہ یہ ختمہ شن بگا و تبارگاہ قبول بکن و معشمہ درستان یہ طاعاتا عبادتا قیاما سیاما اللہ جل جلالہ و تبارگاہ مقبول قرار بدنتے ہیں. مختصریں آئیے کہ در معذر شما و یک حدیث شریفی کے تلاوت کو دربارے قرآن مجید عظیمت قرآن مجید باریا و مختصراً دربارے ہمیں موضوع گفتن ہوں. چونکہ من ملسعید صاحبہ کہ میں شاگرد بھی بیتے ہیں و میں ہمکار و عزیز بھی بیتے ہیں اصرار کو بیا مگو منی طبیعت واش نہیں بلوشی نہ بیا چند کلمے عبر بکم بنابر یہ محبتی کہ منہ گوئی محلے مردمہ آستا گو شاگرد آستا دیکھ میں قبول کو بیاؤں شما گندگا و چند دیگے عبر بکنم. اللہ جل جلالہ در یہ آیت شریفے تھا عظمت قرآن مجیدہ بیان کرتے ہیں. دنیا تو کا کتابائے بے شماری دنیا تو کا نویسک بیتا کتابائے بیشت اندازی نویسک بیتا سک باز کتاباں برے بیچارے مدنی یونانیان کتاب خانیہ کے 6 اندازے کتاباں و یہ دیکھے کتابان یہ مسلمانوں نے ہوتی کتاب خانیہ بیچارے کہ اچھے جیل داستے ہیں کہ دیوار یہ سر تو آسرہ کلن یک کتابی یک نویسندی نوشتے یک کتابی بلے اللہ جل جلالہ فقط یک کتاب عظیم الشان نازل کو دیکھے 4 کتاب اللہ کو کلن نازل کتاب و 7 دانہ صحیفے بیتیاں. یک کتاب بر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات بیتا، یک کتاب بر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور بیتا، یک کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل بھی تھا و آخرین کتاب کے سردرستے و جامع و کامل تمام کتب آسمانی قرآن مجید بھی تھا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ داتا ہے. آپ یہ سرگی کتاباں اللہ جل جلالہ ضمانت حفاظت نہ ضرورتا بلے اللہ جل جلالہ یہ کتاب نازل کو ضمانت حفاظت ہم ضرورتی و دنیا تو کا اعلامی کو لا ریب فی
ذالک الکتاب الله جل جلاله فرمائے آیا کتاب اچھے عظیم الشانی کتابی اچھے محترمی مقدسی کتابی کہ در اشی الفاظن تو کا اشی معانی تو کا اشی گفتارن تو کا اشی تمام عرفہ و نقوشن تو کا کوچکترین شک کی نیستیں بر صداقت اللہ جل جلاله بر صداقت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر وحدانیت اللہ جل جلاله کہ سراسر حقش تو کا شک و شبهی نیستیں دنیا تو که مگو مزنی مورخان مزنی مفسران مزنی محدثان مزنی نویسندگان کتاب نوشته بله هیچ کسا ادعایشی نبیده که من کتاب تو که پاکه کسیش تو که شک و شبهه در گرفت نکن تانا ذاتیه که گوشتی منی کتاب تو که شکنی الله جل جلاله که به گفتار حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلامی کو در جزیرت العربہ که لا ریب فی اگر شما شک و شبهه تو که شک و شبهه دکنه کش تو که شک و شبهی نیسته پس کتاب عظیم الشانی اللہ جل جلالہ یہ امتا داتا و ہر چیزی کہ یہ کتاب کو ہمارا رابط بیتا اللہ یہ عزت داتا ہر چیزی کہ یہ کتاب کو ہمارا رابط بیتا اللہ یہ عزت داتا ای سر بلندی کتا ای معروف و مشہوری کتا اولین چیزی کہ اللہ جل جلالہ عزت دائی ماہ مبارک رمضان ہے ماہ مبارک رمضان مانند یہ دیگه 11 ماه تو که یک انچه ماه چون یہ دیگه ماه کایان روانته یک انچه ماه بل الله اش عزت دا اش احترام دا اش دلان تو که انچه مسلمانان کا عزیز و محبوب کو چون یک ارتباطی کو قرآن مجید است الله جل جلاله فرمانی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ماه مبارک رمضان امام ماه که قرآن مجید ماه تو که نازل بیتا اللہ جل ماہ صفتہ بیان کرتے ہیں اسی خوبیاں بیان کرتے ہیں با صفت قرآن مجید ہے کہ یہ قرآن مجید ہمیں ماہ تو کا نازل بیتا پس اسی خوبیاں بچا اسی عزتہ بچا کہ اللہ جل جلالہ تو عزت داتا و یہ ماہ تو کا یک شپی موجود ہیں کہ اللہ جل جلالہ یہ شب چه تمام سال شپان تو کا محترم تر کتا و عزیز تر کتا و چه درستا چه خیر و بہتر قرار داتا آج یکی شب قدر ہے چونکہ اللہ جل جلالہ فرمانے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر اللہ جل جلالہ فرمانے کہ ماہ شب قدر 6000 ماہ چه بہتر یعنی 80 خردہ سالہ اللہ جل جلالہ یکی شب عبادت به اندازه 80 خردہ سال برابر یہ ثواب دا بچیا چونکہ یہ شب مگو یک ارتباط یک ربطی ہستا کو قرآن مجید یک واسطہ ہے بخاطر چیا کہ اللہ جل جلالہ قرآن مجید ہمیشہ پہ نازل کو اللہ جل جلالہ قرآن مجید در دو مرحلے نازل کو تھا یکی به صورت انزال یکی به صورت تنزیل شاید کسانی که مدرسه دینی آمده زبان عربی آشنایی هستی از آنند انزال و تنزیل انزال همشه یک بارگی به صورت یکسره نازل کتا الله جل جلاله تورات بیتا که نازل کتا بر حضرت موسی علیه السلام به صورت یک بارگی نازل کو چندان لوتا اللہ جو آیات تورات ہم سنسوچتا ہے کہ فرشتے آرتا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں الواح تقدیم کتا قرآن مجید اللہ جل جلالہ یا پارگی نازل نکو درف 23 سال تو کا اللہ جل جلالہ قرآن مجید نازل کو بلے اللہ جل جلالہ در شب قدر قرآن مجید بصورت یا پارگی چھ کجا نازل کو انزال بھی از آسمان از لوح محفوظہ گفتا تا آسمان دنیا کہ بیت العزہ بھی اللہ ادھا بصورت انزال نازل کو یعنی بصورت یک پارچے از لوح محفوظ کہ بر فوق عرش بھی بیتے بر بالای آسمان بر بالای عرش بھی بیتے چھ لوح محفوظہ قرآن مجید چھ اودا اللہ جل جل یا پارگی نازل کو آرتی چھ بیت العزہ کجائیں بیت العزہ بیت اللہ برابریہ مستقیما ہمیں بیت اللہ ایک در مکہ مکرمہ بیت اللہ برابریہ مستقیما در آسمان اول اودا یک بیتی انچو کہ دنیا تو کا مسلمانان یہ بیت طواف کنا اودا فرشتے آما بیت طواف کنا عبادت کنا اللہ ہے برابری ہمشہ اودا بیتی استے بنام بیت العزہ کہ اللہ اگر بشی چھ ہمائی سرہ یکی ڈوکلو کے دورتا مستقیما بیت اللہ سرہ کہتے ہیں مستقیما نہیں دیمنا برابری صورت بیت اللہ سرہ کہے اللہ قرآن مجید چھ آسمان چھ لوح محفوظہ تا بیت العزہ بصورت یک پارگی در شب قدر نازل کو
در ماه مبارک رمضان شب قدر آرتی دا و در ادا چی در دنیای تو که 23 سال تو که الله جل جلاله نازل کو که 10 سال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره و 13 سال در مکه مکرمه واجه کار دعوت انجام داد که یہ 23 سال تو که الله جل جلاله قرآن مجید کم کم ما نازل کنان کو. نماغا ہر چیزی که ارتباط بیتے ہیں با قرآن مجید اللہ یا عزت دانتے ہیں اور یا شرافت دانتے ہیں اور یا رفعت دانتے ہیں. ماہ مبارک رمضان یک ارتباطی قرآن مجید است اللہ ای محترم کتا در مومنان دل تو کا. شب قدر یک ارتباطی است قرآن مجید اللہ جل جلالہ محترم کتا و محبوب کتا مومنان دل تو کا کہ ہر یک کی تمنا کرتے کہ میں شفا حاصل بکنوں کہ اللہ منی در ای شب تو کا منی ذکر و دعا یا چی غافل مبوں و اللہ یادا چی غافل مبوں و آ شخص قاصدی کہ آیا ارتباط است قرآن مجید اللہ آیا ہم عزت دا. اللہ جل جلالہ بیان کرتے ہیں کہ نزل به الروح الامین. قرآن مجید کیا شرچ آسمانہ بھی دنیا نازل کو فرمانی کہ جبرائیل امینہ نازل کو روح امینہ جبرائیل امینہ نازل کو و اللہ جل جلالہ فرمانی ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یک امانت داری و یک مطاعی که یدی فرشته درو مطیع و فرمان بردار همای فرشته الله قرار داتے ہیں. یک ارتباطی هستے چونکہ شام کو قرآن مجید یک ربطی ہستا اللہ جل جلالہ جبرائیل امین ہم چی کو عزت دا مقام دا مرتفع دا کہ سردار تمام فرشتیاں قرار داتی. درود شریف. پس اللہ جل جلالہ مگو قرآن مجید ہر چیزی کو ارتباط بھی کہ قرآن مجید اللہ یہ عزت دا اور یہ شرافت دا اور یہ رفعت دانتے ہیں. انچونکہ ماہ مبارک رمضان ارتباطی قرآن مجید ہستا اللہ یہ عزت دا تیمہ. شب قدر یک ارتباطی قرآن مجید ہستے اللہ عزت دا تا یہ شب. جبرائیل امینہ یک ارتباطی ہستے قرآن مجید اللہ عزت دا تا و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا کہ قلب مطهر یعنی دنیا تو کا پاک ترین و مقدس ترین جا کہ در روی زمین بیتے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک بیتا. در امی قلب تو کا اللہ جل جلالہ قرآن مجید نازل کو یہ چھ تمام مخلوقات اللہ جل جلالہ سید الکونین حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار داتے و سردار انس و جن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار داتے و یہ امت کے قرآن مجید در امی امت تو کا برای امی امت رانمائی واسطہ نازل بیتا. اللہ جل جلالہ یہ امت بہترین امت قرار داتا خیر الامم قرار داتی ہے فرمانے کنتم خیر امہ. پس ہر چیزی ہم کو قرآن مجید کو یک ارتباط بھی اللہ عزت و شرافت و مقام دیتے ہیں. و آفز صاحبہ مسلمانہ کہ قرآن مجید آیات و تی دل تو کی قرار دیتے ہیں اللہ جل جلالہ ہوا مسلمان و آفز یک عزت احترام دیتا کہ یہ مومنان دل تو کا محبوب ہیں و پسندیدے ہیں و قابل احترام ہیں. پس لہذا یہ قرآن عظیم الشان اللہ جل جلالہ برای یک مقصدی واسطہ یک هدفی واسطہ یک چیزی واسطہ نازل کتا کہ آئی حکمت و مقصد و هدف چیئے اللہ پچی مارد شمار داتا. در یہ باری ہمیشہ در ہر سالہ بیان بیتے ہیں در یہ موضوع بل پدام یادآوری کنو سمجھنا اذا تقرر فی القلب اسی وقتی کہ تکرار بھی بنتے ہیں چونکہ میں طالبان گورا معروف مشہور ہیں وقتی یہ درس تکرار بھی بیتے ہیں اور شرط دل تو کا ثابت بیتے مستقر بیتے در دل تو کا. بس تکرار کنے کہ اللہ جل جلالہ اسی عظمت و اسی مقام و مرتبہ میں دل تو کا گشتر بکنتے ہیں. چونکہ میں گویا کہ یہ جلسے منظور ہمشہ کہ وقت ایمان تجدید بکنے وقت ایمان قوی بکنے وقت ایمان وقت درس مشق پتہ تکرار بکنے گویا. و قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ برای یک هدف و مقصد خاصی نازل کتا برای شو واسطه نازل نکتا فقط سال یک رندی بیائی مسجد حافظ پشتی گوش بداری علاس یا کہ نہ بے عنوان تبرک یا قرآن مجیدی بزین بہترین پوشت تو کی بکنے لوگن تو کی یر بکنے کہ میں لوگن ہی خیر و برکت بھی بیتے ہیں شو واسطه نا بلکہ اللہ جل جلالہ قرآن مجید یک نور کتا
و برایش تلاوت و سر عمل کنگا اللہ جل جلالو نورانیت و عرفان کارتے و معرفت در دل تو کا قوی کنتے. چونکہ مقولے نظر حدیث شریفی یا کہ مقولے معروف مشہوری فرمانی کہ زینوا بیوتکم بالصلاة و تلاوت القرآن. فرمانا کہ انچوک موت لوگا مزین کنے با کاشیکاری گوما، با گچکاری گوما، با یہ بہترین رنگ و نقش و نگارن گوما، گوشی واتی لوگان تو کا مزین بکنے با دو چیز گوما. بے اعتبار ظاہری مامی اسباب ظاہریاں بہترین آلاتن گوما استفادے کنے، بلے بے اعتبار معنویتا واتی مشمل لوگ منور با نورانی بنتے با دو چیزا بالصلاة و تلاوت القرآن. یکی با نماز گوما کہ لوگان تو کا نماز بوانے و دومی شب اللہ ذکر و یادا با قرآن مجید تلاوت گوما لوگ مزین بنتے ہیں. چونکہ شپیں مانا پیسرا وشتی شپیں وقتی کہ مردم آسمانا بچاری تیمشی آسمان وقتی چاری وقتی برگ میں بھی یا کوانٹو کا بھی آسمان ستارے چو موصل تریپاں روشن روشن چو اس لامپ دا بکش تریپاں آن لوگی توکا کہ در دنیا توکا اللہ ذکر بھی اللہ تلاوت بھی بیتیں اللہ خاطرہ نماز مانا بھی بیتیں فرشتیاں وقتی کہ در روی زمین چارنتے زمین نیم کا نظر کنا آن لوگ مانند ہمیں ستاریان دابا کہ چھتو آسمان ترپگائیں یہ دنیا توکا مانند آسمانی انچو گندن کوئی انچو نورانی انچو ترپگائیں تو روشنا بخاطر چیا بخاطر ذکر و بخاطر نماز و بخاطر اللہ کلام ہے گا چو نورانی ہے چونکہ اللہ کلام ایک نور ہے. اللہ جل جلالہ فرمانی کہ کتاب انزلناہ الیک اللہ جل جلالہ کتاب انزلناہ یہ کتابی کے مناظر کتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور یہ کتاب سراسر نور ہے سراسر روشنی ہے. اللہ جل جلالہ کتاب مناظر کتا تا مردمہ از تاریکی کفر شرک نفاق جہالتا و ضلالتا در بکن و مردمان بسوی ادایت و بسوی نور و روشنی نمگر آنمائی بکن. ماشاءاللہ کم کدی ہم ترکن سے اور لاتے مردم در نہیں ماشاءاللہ. پس اللہ جل جلالہ منگوہ یہ قرآن مجید بخاطر اشیاء نازل کتا تاکہ یہ نور اللہ جل جلالہ چا آسمان نازل کتا میں قلبان تو کن روشنی بیتے نور بیتے اور زنگی اور چرکی اور گندگی اور کثافتی کہ میں دل تو کا بے وسیلے وسواسا خیالاتا شیاطین فکریاں بے وسیلے میں قلبان تو کا اللہ جل جلالہ لٹے میں قلبان مثل شیشے دابا پاک و صاف بکنتے تا نورانی ببنتے. اچھو کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں ان هذه القلوب تستو كما يستو الحديد اذا اصابه الماء. واجہ فرمان کہ ان هذه القلوب تستو كما يستو الحديد اذا اصابه الماء. واجہ فرمان دل زنگ جنا انچو کہ آسنا وقتی آپ بلا گیتے چطور زنگ جا مشمد روز نہ دیتا وقتی کام ملکے آپ پہ کام ملکے نام بگی تو وقا بھی بیتے ہیں آسن شروع کا بھی زانگ جانے گا بھی خراب بے گا بھی فاسد بے گا. وجہ فرمین دیل اب زانگ جاؤں دیل و ظاہرن گوشے گوشتی اس تو وقا وہ یہ توکر گوشتا ارچند آپن کرا وہ خونن تو وقا ہے وہ آپن گورا ہے چھو تو زانگ جائیں شی زانگ ہے شی زانگ معنویاں زانگ ظاہری نہیں ہے زانگ معنویاں کہ دل زانگ جانتے ہیں. وجہ فرمین ان هذه القلوب تستو كما يستو الحديد انچو کہ آسن وقتی کہ آپ بلائی کے زانگ جانا دیلوں زانگ جانا وقتی کہ بندے مومن بندے مسلمان گوشی یا خطائی کانتے یا نقطی یا انسان وقتی یا خطائی کان یا نقطے سیاہی قلب سر جانے گیتے ہیں پتہ دیگه خطای کن دیگه نقطه دیگه خطای کن دیگه نقطه دیگه نقطه دیگه نقطه تا یہ قلب تو کا آ معرفتی آ نورانیتی آ خداشناسی و آ عرفانی بیتا یہ قلب کلن سیاہ تر رہتے ہیں و اقا چه باطلہ تشخیص ندانتے ہیں نہیں در گمراہی تو کا قرار رکھتے ہیں. کلا بل رانا قلوبهم اللہ جن جفن بلکہ شن قلبا در اما تاریکی تو کا در ران تو کا در چیا در گمراہی تو کا قرار رکھتے ہیں. قلب آخر انچو رہو نہیں بخاطر
ایشی که میں قلب تا آن اندازه مرا ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نسخے کے منع ترگوشتی ہے اور ایشی کے نسخے قرآن مجید ہیں کہ قرآن مجید تلاوت کا منیکتی دل ایچ وقتا چو سیان اتاری زنگ نہ جاؤں ہمیشہ نورانی بیتے ہیں وجہ فہمیں ان آدھ القلوب تستو کما یستو الحدید اذا صاب الماء وقتی کہ آسنا آپ پلا کی زنگ جام گوڑا ایشی ہم زنگ جانتے دل ہم زنگ جام صحابیان جس کو وجہ موجلا ہوا وجہ دل زنگ جان خیر دل آسنا و مزانے کہ زنگ صفا کرنے گا سنباتی گما یا برا دیکھیں موادی کے ہستے ہیں چیزیں مردوں جانتے یا دورانہ کے ہر چیزی تا مردوں جانتے صفائی کیا بلے دل زنگ آنی چھتو مردوں دیب کیا نہ سنباتے جانک بھی نہ زد زنگ جانک بھی ہوتا چھتو دل زنگ آتی کا دیر بکنے وجہ دو چیز دو نسخے بیان کو کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن وجہ فرق یا کسی کہ موتا بکثرت یاد بکنے دو میشے قرآن مجید تلاوت بکنے یا کہ کثرت ذکر موت یہ انسان قلبہ چھ تاریکیہ چھ ضلالتہ پاک و صاف کرتے ہیں و انسان دل تو کا نورانیت کرتے ہیں و یا کہ تلاوت قرآن مجید ہیں کہ انچوک مانگو کہ اللہ جل جلال فرمانی لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن مجید و یک نور ہے اللہ لوٹی کو ہمشے کو میں تمہیں دلام نورانی قرار بدنتی میں قلبام نورانی بکن وسیل قرآن مجیدہ پس قرآن مجید بخاطر اشیاء نیاد کا کتانا ہے ما لوگن تو کہ نا قرآن مجید اللہ نازل کتا تو شیطان آق قسمی کے وارتگا قیستان آق سوگندی کے وارتگا کہ میں نشان گمراہ کنو نشان ضلالت تو کا نشان بدبختی تو کا نشان در تاریکی تو کا قرار دیوں اللہ یا یک نور رادا کے منا ترا چھ شیطان گمراہیہ چھ یہ ضلالت منا ترا نجات بدنتے بیاری تے نور نیمگا وہ بے طرف جنت نیمگا بھی بارتے وقتی کہ اللہ جل جلالہ لوٹے آفرینش انسان قرآن مجید توقع بیان کرتے مختصر وقتی کہ انسان اللہ جل جلالہ لوٹے آٹھ بکن حضرت آدم کے ابو البشر بھی بیتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں انی جائل فی الارض خلیفہ میں یک جانشین در روی زمین آرہ دوں خلیفی در روی زمین آرہ دوں شیطان و سکیں حریسیہ و تمائیہ آٹیمی سردار فرشتیانا یعنی جبرائیل امین آٹیمی سردارا معروف بطاؤس الملائکہ عبادت تو کا بسیار بیشمار کو بل لکے تمام کرنے گا حریص پہ گا خلاصے قصے طولانی ہیں تشک اللہ جن جا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو تنگا روی ندے دمتیا جبرائیل اسرائیل ابلیس لعینہ وقتی کشی دی نی اسعادت شروع کو نی قسم وارتی چینے کہ ماشاءاللہ چاریں آفتی کہ اللہ دستو دا سعیدے بکنے شاہ سعیدے ہم نہ کو انکار کو اللہ جل جاگ اور اللہ جل جاگ گمراہ قرار دیں نی قسم یاد کو کہ میں نشان گمراہی تو کا قرار دیوں چھ راست ہے گنوں چھ چپ ہے گنوں چھ دیم ہے گنوں چھ پوشت ہے انہیں چاریں طرفاں شاہ معاصرے کنوں و نئے کہ انسان سعادت رائے بروتی فقط دورہ مات منیکتی واسطہ فقط دورہ کہ یہ دوئیں رایا اللہ یا شیطان ایچ کو تسلط نہ داتا ایچ قدرت نہ داتا کہ شیطان منیکتی دوئیں رایا چھ منیکتی مناتر گمراہ کرتے ہیں یا کہ بالا یا کہ پائن یہ دوئیں رایا چھ منتا توانے سعادت حاصل رکھیں اگر پہ راست نیم گا برویں گمراہ ہیں بے چپ نیم گا برویں گمراہ ہیں بے دیو نیم گا برویں گمراہ ہیں بے پشت نیم گا برویں شیطان منیکتی سے نام لکھتا فقط دورا یا کہ اسے کہ اللہ یا ارتباط ہوتی گا حاصل رکھیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ ریسمانا چانگ بجنے اللہ جی اللہ ریسمان قرآن مجید ہے اکثر مفسران چاہتے ہیں کہ اللہ ریسمانا کے موقم بدار ہے کہ آسمانا چھ پیدا گئے اور قرآن مجید ہے اگر قرآن مجید ہے چانگ بجنے بدار ہیں من تو پہ سعادت نیم کر رہے ہیں بلے اگر ار نیم گوائیں 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 من تو گمراہی نیم گوائیں و دومی رائے پائنے کہ شے توازو بکنے بے عبادت با فروتنی با اللہ عجز و نیاز در بارگاہ اللہ جل جل توانی و تر رستگار بکنے بس با یہ دوئیں رایاں کہ اللہ جل جلالہ شیطانہ کوچکتنے تسلط قدرت نہ داتا تمانتا توانے اترا نجات حاصل بکنے بلے اگر ہر نیم کا برویں کہ درائے دنبال سعادت پہ میں گمراہی کاری چونکہ فرقائی بازی نے آج بتاریہ کی
كل حزب بما لديهم فرحون. الله جل جلاله هر گروه عقیده سر هسته خوشحاله که ما بر حق یہ باطله، ما بر حق، بل الله جل جلاله بر حقی را دوا عبل الله کتاب و ریسمانی که چنگ بجا و در مقابل الله جل جلاله متواضع بھی، الله عبادت و بندگی بجا بیار، فروتنی اختیار بکن، الله نی طرف سعادت و نیک بختی کاریتے ہیں. درود شریف مونه. پس واجه فرمان که مگو یہ دیلم زنگ جنا انچو که آسنا وقتی آب پلاکی زنگ جان واجه مارشمارا راو روشی هم گوشتی که زنگان پاک کنه دلان نورانی کنک بطیگا. مگو انسان دلم نورانی بتیم با قرآن مجید، انسان لوگم نورانی بتیم با قرآن مجید، انسان کاروبار و شهر و آباد بتیم با الله کلام سرا عمل کنک و طبق اما گفتارن سرا عمل کنک. و دیما واجه فرماند که لوگاں وطیگاں مزین و آراسته و منور بکنے با نماز و با تلاوت قرآن مجید. در حدیث شریف تو کہتے ہیں واجہ فرمائے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ. واجہ فرمائے کہ وطی لوگاں قبرستان مکنے، چونکہ قبرستان تو کا مگو ایچ نہ عبادتی قبرستان روائے انچو خاموشی ہیں، خلوتیں، جن و شیاطین الملکی جاگیں، جنان جاگیں کہ وحشت جاگیں. لوگان تو کا چو وحشت جاگا قرار مت ہے، لوگان تو کا وطی کا چو مرتگ مکنے، چو مبیتے ہیں کہ فقط چاند نپر ماں سارے فقط سوریتے حرکت کے نہ تارنتے روح مانے بلے معنوی لحاظہ صفر گویا کہ مرتگاں، گویا کہ مرتگاں ایک گنے آئی نستے. وجہ فرمایا کہ لوگاں قبرستان مکنے ان الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ. وجہ فرمایا کہ شیطان آ لوگے توکا کہ سورہ بقرہ تلاوت بھی بیتے ہیں، اللہ آیات و تلاوت بھی کرتے ہیں، شیطان آ لوگ توکا و قرارداد نہ کرتے ہیں. بس لوگیں لوٹیں کہ شیطان و لوگاں دار بکنے، جن و شیاطین و سرکش و طاغوت و لوگاں دار بکنے، لوگاں توکا فرشتیانی معول بھی بیتے رفت آمد بیتے اسے کہ اللہ کلام قرآن مجید در لوگاں توکا تلاوت بکنے. ماتگوار ہم قرآن مجید اگر زانتے و تلاوت بکنے، اگر نزانہ یاد بکنے بصورت اجی اگر وانان بکنتے اللہ جل جلال دو برابر ثواب جانتے ہیں. واجہ فرمائد کہ حدیث شریف تو کہتے آکسے کہ قرآن مجید سر مائر ہیں و استاد ہیں جو روان وانیتے ہیں ایک برابر ثواب، بلے آکسے کہ بصورت یتتاتا رو دیما کئی پشتا، رو دیما کئی پشتا، رو دیما کئی پشتا نظامتے ہیں اجیکنانے روتے ہیں وجہ فہمشت دو برابر ثواب رسیتے ہیں. یہ دل پروش میں بھی تے مشی من و وانک نزانو من نوان نے پسیر کے اما کو زانتے نا. اے ماتگوار اے عزیز جوان اگر تو نزانے پچ کا یا عرف اجیکنان کا کلمے وانان کا اللہ جل جلالہ دو برابر ثواب دا. ایک ثواب بھی بخاطر میں تلاوت آئے گئے اللہ جل جلالہ دا، ایک ثواب بھی تیمی مشقت ہے کہ تو تکلیفی گے اشترکہ شگائے ہمیں دیئے میں پوچھ رہا ہے بلے آکے بالدیں آئیت شاید یک صفحی وانتی تو دنگا اولی خط تو کا گیر کتا پر تی ثواب کی اشترم، تی ثواب کی اشترم نا امید میں بھی اور بلے یک صفحی وانتی تو اولی خط تو کا ہے بلے اللہ جل جلالہ تو دو برابر ثواب دے گئے. تو یکی ہمیں زحمتاں مشقتاں تکلیفیاں وجہ و یکی بخاطر ہمیں تلاوتی کہ تو ہمیں نیتی کو تک دیما ہوتی قرار داتا وان گئے بخاطر ہمشیہ. و حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول ہے کہ اللہ جل جلالہ ٹکی یہ امت تو کر آبدنتے ہیں یک احسان و منت صورت بیان کرتے ہیں اور یہ عدف ہمشک بیتے میں نتر تلاوت یاد کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المومنین، اللہ جل جلالہ فہم کہ اللہ جل جلالہ بر انسانانی سرا بر مخلوقات سرا احسان و منت کو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. افضل منشنم کہ اللہ کلام کہتے شو سر تلاوت کا توانی تھے پس در تلاوت تو کا اسے اجر و ثواب مزدست ہیں. قرآن مجید تلاوت تو کا واجہ فرمان کہ قرآن مجید تلاوت اجر و ثواب واجہ بیان کو فرمانتے کہ در مقابل عرفیہ واجہ فرمان دانی کی رسیتے. یہ ہمشہ کہ گاہ وقتی تبلیغی حضرات فضائل اعمال تو کا ہمیشہ شوانت ہیں بل موت گوار یا کہ گوشکنگان در مقابل یک عرفیہ دا ثواب
وجه فهم ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف و لام حرف و میم حرف او كما قال. وجه فهم من نشك الف لام میم می اولی کتاب بعد از قرآن مجید بعد از سوره فاتحه اولین کلمه که اون همشه الف لام میم یکی حروف مقطعات ہے. وجه فهم من نشش یک حرف بلکه چه سه حرف ہیں. الف یک حرف، لام یک حرف، میم حرف. یعنی هم یک کلمه که یک دقیقه طول نکشته سی نیکی الله جل جلاله عمل تو کل کی در آرش توکا که به خاطر یک ثوابی انسان مستحق ہے که منع بدنته الله جل جلاله به قرآن مجید تلاوتیگا یک ثواب نه یک حرفیت دانی کی دنته ام الله جل جلاله بستگی به اخلاص هستن. الله والله یضاعف لمن یشاء. الله جل جلاله شاید هر کسی واسطه بلوٹی چند برابر کنته در آرش توکا که هر یکی مگو وحشت زده و نضع الموازین القسط لیوم القیامه. الله جل جلاله فرمان قیامت روچا ترازوی اعمال رو جنگ بنتے و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. اچ نفسی سر سیچنی اندازه هم نایت چی که نایت سر ظلم کنه نمیته یا سر سیچنی اگر من ایگته نیکی به اعتبار مثال یک شخص نیکی 100 دانه باید یه نه که یه 99 نیم دیانتی کشی نیم تیکشی نه نه یه سر سوزنی هم یک سرا شیعن سرا کسانی که عربی وانتا یک تنوینی هسته گوشه تنوین تقلیل یعنی کوچکترین چیزی هم تی سر ظلم نبیته. و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا ناصبین. الله جل جلاله اگر به اندازه سر اسپنتان دانگه مثقال حبه یعنی اسپنتان یک دانگی که کوچکترین ریزه دانه اسپنتان اگر به اندازه اسپنتان اندازه بته الله جل جلاله اتینا بها ما همیشه هم کار ترازوی اعمال تو که قرار دیں و کفا بنا حاسبین. الله جل جلاله ما برای حساب کتاب واسطه و کافی دیگه حساب و کتاب که الله ظلم بکن الله جل جلاله چه ظلم پاک ہے و چیزی که الله وتی سر حرام کتای ظلمه و ظلم الله جل جلاله نکنته. پس لہذا در آروچ تو کا مانگوا که اریا کی محتاج بیتے نیازمند بھی من تو اسی گورا روے آئی گورا روے ایچ کس تعویل نگریتے یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و اخی. ہر یک کے فراریے پیچ چوکا چے تچیتے موت چے چوکا چے فراریے برات چے براتا چے دائیں جان چے مارتا کہ دنیا تو کا وطمتا چے محبت تا بلے وہ دگر نلوٹے یک دگر بگن نا کہ اچھان کے چما تغاضائی یک نیکی کم ہر یک کے وشی نفسی وری منی ہوتی نفس چطور بتے در اور وہ چطور کا اللہ جل جلال فرم فلا تظلم نفس شیئا اس نفس سر ظلم کرنے نبیتے اگر منتو قرآن مجید سر بوانے تلاوت بکنے عمل بکنے اللہ جل جلال آخرتا منیتی دا عمال توکا ذخیرے در آخرت توکا کدی منتو شنگندے زمانے کہ یہ چشم خاکی بند بمانتے و چشمان حقیقی منتو پاچ بمانتے من ایک چشم حقیقی دنیا بند فقط دنیا میں ساتھ ظاہری ہے دیکھیں یہ بالا کہ اللہ چچو مخلوقاتا یہ فرشتیانی کہ در مساجد تو کا در رفت آمد کے نا من ایک امرایا یہ مخلوقاتی مرسلاتی کہ اللہ جل جلالہ ہستنے کی خواستانی راجہ نرٹنا یہ من ایک نظر درو پوشی دیکھتے ہیں اللہ بلے وقتی کہ من ایک چشم خاکی بند بمان نی من تو گندے در عالم آخرت نی گڑوتی اعمالا گندے فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك او حمار. شاعر کو فرمانی کہ ان قریب کہ تو گندے وقتی کہ یہ شاعر البته دربارے جنگ تو کا گوشتے گوشی زمانے کا زمان قدیمہ وہ اسبانی سر جنگ کوتا وقتی یہ طرف آ طرف دوی لشکر حملے کوتا گرد خاک چسبیتے یا اسبینگو پیدا گیوں پہ گرد خاک چسبیتے نشایر کشی کے فسوف تارا ان قریب کتو گندے اذن کشف الغبار زمانے کے گرد غبار جنگ درو بواب سنتے یہ گرد غبار درو بواب سنتے نی تو گندے کہ بارے اسبی سوار ہے حمار یا خری سوار ہے بلا تشبیہ نی منتا وقتی کہ چشم خاکی بند ببان گرد خاک بوابسا منیکتی چشمان حقیقی پتما نی منتا نی گندے کہ منیکتی اعمالا بارے آکیف و نام اعمال دفتر اعمال نیکیانی باری سنگین ترین یا بدیانی سنگین ترین
پس وقت من تو گنده پس پیسر چه وقت آیگا الله جل جلاله برای سعادت من تو بهترین پیامبر را داتا خیر و مگو سید الانبیاء را داتا که ای پیروی بکنه و بهترین کتابی برای تو من تی وسط را داتا که همین کتاب بزیرن چه و تارا چه تاریکی در بکنه و تارا به هدایت نیمگا بیارین روشنایی نیمگا بیارین نور نیمگا بیارین پیسر چه موت آیگا اچھو آخری حدیثی که من بیان کنم که من هر جا اگر اون شیام گوشم یک وصیتیه یک پند و اندرزیه که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یک صحابیه کنه گئے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یک صحابیه پند و اندرزی کنه گئے نصیحتی کنه گئے که این نصیحت واجه در واقع تنه برای یک صحابیه نکنه گئے بلکه برای تک تک من شما کنه گئے برای تک تک من شما کنه گئے که واجه فرمه اختنم خمسا قبل خمس واجه فرمه که پنج چیز آیگا پیسر غنیمت بزانه چونکه الله جل جلاله نعمتهای بیشمار داتا یکی یہ نعمت داتی ہے آدھگے نعمت نہ داتی ہے آ نعمت داتا ہے آدھگے نعمت نہ داتا ہے اشی داتی ہے آئی نہ داتی ہے آئی داتی ہے اشی نہ داتی ہے اللہ جل نعمتهای بیشمار داتا ہے بلے ایچ کس بھی نعمت نہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ جل جلاله اگر نعمتاں شمار بکنے انسان اے مخلوقاں اے منی بندیاں اگر نعمتاں شمار بکنے شما چه شمار نعمتاں عاجز در کا حساب کت نہ کریں ہر کسی سرا منیکتے سرا درستن سرا اللہ نعمت ہستے نعمت فقط یہ مال نہیں کہ مارا اللہ انچو مال بداتے ہیں وما کافی انچو مارا یک آشنائی ہستا زائدانی رفت آمد کم کیا ہستا حتی چند سال قبل لے گئے انی و شاید بلکہ گشتے تمنائی گوشی مانا اللہ 2 میلیارد بداتے مانا باستا و چند سال قبل 2 میلیارد بداتے نہیں گوڑا مانگو تو اللہ نعمتاں ہمچہ چیچو طرح داتی ہے چیچو طرح داتی ہے کہ تو فقط 2 میلیارد تمنا کرنے گا تقاضا کرنے گا ہے مانگو یہ چشمی کے طرح داتی ہے انچینہ نابینائی تمنا کرنے کہ ماں میلیاردہ خرد کتے مارا دوی چشمی تھی نا یہ دست سالمین کی طرح داتی ہے تمنا کرنا کسی کے فلجا دست پنی ماں میلیاردہ خرد کتے بلے میں دست سالم بیتے یا یہ اعضای بدنی کی طرح سالم کتگی تنی سنتی 70-80 یا 60 خورده سال تی عمره طرح سالم کتا توانایی کتا وقتی پادن سر یہ چیز کم ممکن نعمت ہے کہ فقط نعمت فقط مال زانه نہیں کم کے شرمنده بھی چمارا بی تکلف تے یک دیگر گو ما دیگر میں یہ نصیحت کتا ہوں چینے کہ مگو اللہ نعمتاں کام مزان اللہ نعمتاں فرامان داتی منہ ترا نواجہ مگو کہ چاند نعمتاں بیان کرتے کہ اختنم خمسا قبل خمس 5 چیز آئے گا واجہ فہم 5 چیز غنیمت بزان اولی چیا شبابک قبل حرمک پیسر چشی کتے پیری بیتی جوانیہ ہوتی کا قادر بزان ماشاءاللہ مسجد تو کا پھور رہے چی جوانا یہ درو جوانی مارا شمارا اللہ جل جلالہ داتا کہتے ہیں یہ جوانی اگر عمر بھی رو پیری آنی رسیتے ہیں وقتی پیری رسیتے ہیں مثل آجی صاحب دابن مجبور سندری سر نماز بانے رو کا مجبور عصائی وزیر ہیں چونکہ چیئے نیروی حرکتی توان و قدرتی کہ اللہ در جوانی تو کا داتی ہے نی پیری تو کا سست بیان بھی ضعیف بیان بھی تھے پس لہذا واجہ فرمان کہ وقتی جوانیہ غنیمت بزن پیسر شکت پیریا ہو در جوانی توبہ کردن شیوه پیغمبراست گرگ ظالم وقت پیری می شود پریزگار شاید فرمانی کہ جوانیہ توبہ کناک اللہ بارگاہ اتر پیش کناک اسی خصلت انبیاء علیہ السلام اللہ چے گناہ محفوظ کتگاں پاک کتگاں اور در جوانی ہم اللہ عبادت کتا حضرت یوسف علیہ السلام جوانی در اوج جوانی تو کا وقتی کے زلیخائی پہ بدیہ کریتے اللہ یا فرمانی کے قرآن مجید آئیے من ذہن نہیں فرمانی کہ احسن مسوایا منی جائگاہ و مقامی چون نیکو کتا من چطوری نافرمانیہ بکنو زندانی کے نام زندانی تو کم اللہ عبادت و بندگیہ فراموش نکنتی نوشی کہ میں یہ کار نکتا گناہ کر رہے ہیں چون منع پچھی زندان کے نوشی میں زندانا رب السجن احب الی مما افسیے مما یدوننی گوشے اللہ اور چیزیں کہ منہ اور جنینا و آیا بطرف بدی نہیں ہوگا کشتا کہ زندان بہترین مارو در یہ زندان تو کر رہا ہوں بہترین میں واسطہ از اسی کے اور گناہ نہیں ہوگا بروں پس لہذا
در جوانی مگو توبه کردن شیوه پیغمبران. گرگ ظالم وقت پیری میشود پرهیزگار. گرگان شهر مردمان پاستر درتگان وارتگان اینگو کتی آنگو کتی نی پیر بی نی کپتا نی بشی من توبه من باز خطا کتا تو آٹی می کتا کیم پورتی کتا علیہ بالله. در جوانی تو کا وقتی کنترل کناگ الله بارگاه پیش کناگ در مسجد تو کا ماشاءالله اکثر جوان ماشاءالله در رضا جمع به خاطر چیه الله رضای خاطرم مگر الله رضا خاطر این یک سعادتی و کوشش بکنه ایش خاص برای رمضان واسطه مکنه بلکه در بعد از ماه مبارک رمضان اما الله یک منطقه عبادت بکنه. وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وفات کو صحابه سراسیمه تا اریا که پریشان ہے کہ واجہ وفات کو تا ایچ کسا جورت نیست از عمر رضی اللہ تعالی شمشیر کشے ہر کسی بکشتے کہ واجہ وفات کو تا من گردنی جنو بلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آد ادھا نیا اولو دننا شدی کا دیگه جایی ہوتی مکانی چارگا وقتی کہ آد معلوم بھی واجہ وفات شو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجریا تو واجہ چادر پیر داتی ہے چادر مبارک لیتی چو بی بی عائشہ است ابو بکر ہوتی چوک کا ہوتی چوک لوگا شو چادر لیٹیں دیتی واجہ وفات کو تا پیشانی مبارکہ بوسے داتے از ابو بکر دل جوشا یعنی انچو واجہ روگا واجہ فراق درد تا کہ آیا ہم نتواتی کہ اپنے بھی جانتے ہیں بلے اللہ ایک استقامت دا اگر از ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قدرت و استقامت میں بیتے در دین تو کا تفرقات کا دشمنہ لوٹے اسلام و خراب بکن بلے از ابو بکر اللہ جی یک استقامت محکمی دا یک مدنی استقامت دا یا قوت داتی کہ شو مسجدہ در صحابی جام کتا فرماتی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یموت. گوشتے صحابیاں گوش کنے اگر شما واقعا اللہ عبادت کتا اگر شما آت کے گئے در مسجدہ واجہ دیوانا در ایدہ مدینہ منورہ اگر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کتا واجہ ایگی آت کے گئے و شما ریاب کیا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم واجہ ہمشن وفات کتا شتا ومن کان یعبد اللہ اگر یکی اللہ عبادت کتا فإن اللہ حی لا یموت اور اللہ جل جلالہ حی لا یموت اللہ ایک موت نہیں انگم اللہ عبادت کتا واجہ روگا چرن شما یہ نہیں کہ دینہ دست بکشنا انگم اللہ عبادت بکنے. پس یہ رمضان جوانہ من شمارا اما پیغام است ابو بکر اوشم من کان یعبد لرمضان فإن رمضان قد فات. اگر یہ شخصیہ بخاطر رمضانگی آت کا مسجدہ بخاطر رمضانگی تلاوت کتا بخاطر رمضانگی ذکر کتا بخاطر رمضانگی صدقی داتا رمضان تمام بھی تو گڑا پاس وقتی مسلیہ بھی پیچھی برول ہوگا بلے اگر توے جوان توے کماش توے عزیز اللہ جل جلالہ عبادت تا فإن اللہ حی لا یموت اللہ ایچ موت نہیں انگام اللہ عبادت. اولی چیزی کہستے ہمیشہ شبابک قبل حرمک وجہ وصیت کو توصیے کو واضح و پند و اندرز کو اولی چیز شا کہ وطی جوانیہ قبل از پیری آج جوانانی که دننای اگر جاگه نی بیا یک تیشه جاگه هستیم بیا دیما بیا یه دروازه نمیگم تو که جاگه هستیم ماشاءالله. اولین چیز واجه گویا که شنگ وطی جوانیہ پیسر چه پیریا پس جوانی مارشمار اللہ جل جلالہ یک نعمت بزرگی کہ اللہ جل جلالہ من اتراتا شی قدر بدانے یہ نعمت بزرگی مگا اللہ جل جلالہ من اتراتا گو جوانی کو مرتا ہر کار خیر ہم کت کنے کار شر و لالت ہم کت کنے بلکہ جوانی ہوتی کہ کار خیر نہیں مگا مصروف بکنے. دومی صحت کا قبل سقمک یا قبل سقمک تندرستی ہے کہ اللہ جل جلالہ یک نعمت بسیار بزرگی کہ من اتراتی وجفن نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراق او کما قال وجفن دو نعمت بزرگاں کہ بسیار یہ چھ مردمان در یہ دوی نعمت تو کا در ضرر و نقصان و تاوان تو کا قرار گتی ہیں یکی صحت و تندرستی کہ اللہ جل جلالہ من اترداتا کچھ صحت و تندرستی تمانے بہترین کار بکیں یکی فراغت ہے کہ من اترد اللہ جل جلالہ داتا
پس واجه فرماد که صحت که قبل سقم پیسر چی که بیماری تی بیتی بسترانی سرا بکپه نی تمنا و آرزو بکنه مسجد بروه مسجد شد نکنه بستران سرا کپه تمنا کنه که درکت نماز کد نکنه واجه فرماد پیسر چی این مریضی آئیگا و تی صحت و تندرستی غنیمت بزن. و سیمی توصیه وجه کو غنا کا قبل فقر تی غنا و مالداری که تر الله داتا پیسر چه فقیری آئیگا چه غنیمت بزن. مگو مالداری یک نعمتی، صحت و تندرستی یک نعمت بزرگی، اور دیگه شباب و جوانی که الله جل جلاله من تر داتی یک مزنی بزرگ نعمتی. پس واجه فرماد یہ مالداری که الله تعالی داتا پیسر چی که فقیر ببه نادار ببه پیسر چه ناداری و فقیری چی غنیمت بزن. و مال الله جل جلاله گورا یہ نہیں کہ اللہ ہر قسم مال داتا محبوب ہیں، اللہ ہوتی دوستان مال دا ہوتی دشمنان مال دا. چونکہ اللہ جل جلالہ دربارے دنیا باری حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں لو ان الدنیا وجہ فرمات کہ اگر دنیا بے اندازے جناح بعوضہ بے اندازے یک مکس کے بازولی اندازے آپ وجہ فرمات اگر یہ دنیا یا لہذا سیمی چیزیں کہ مانا ان کو مانگو غنا کا قبل فقر ہے وتی مالداری اشیاء غنیمت پہ پیسر سے فقیری مگو مال دنیا اللہ جل جلالہ کو رہے چارزش نہیں. وجہ فرمات کہ اگر دنیا اللہ رب العزت کو رہا بے اندازے جناح بعوضہ بے اندازے مکس کے بازولی اندازے ارزش بیتے ما سقا کافرن شربت ما کافریہ کو رہا یک گوٹی آپ ہم اللہ نہ داتی ہے دنیا تو کا کافرن اللہ دنیا تو کا یا گوٹی آپ نہ داتی ہے چونکہ دنیا اللہ کو محبوب ہے. اللہ جل جلالہ کو محبوب ترین چیز دین ہے ایمان ہے کہ اللہ جل جلالہ اما کسی کے دوست بیتے ہیں یہ دین ہے ایمان دولت داتی ہے. بس یہ کافران بیچارے کہ اللہ بے اعتبار ظاہرہ چھان داتا پیش رفت داتا بازینی انچو فکر خراب ہیں فکر چنے گوشے بچا شما گوشے ماں اللہ دوست نے چنے بلے بے اعتبار آیا بچا چیچا پیش رفت کتا دنیا دو اللہ شما رہے چنتا بابا اللہ اگر دنیا یا ارزش بیتے دنیا کو پیامبرانی داتے گا. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در غزوہ حنینہ یا غزوہ احزاب پہ بیتے واجہ سانگ وطی لاپا بستے گا. اگر دنیا ارزش بیتے گوڑا وقتی محبوبہ سردار پیامبران گوڑا داتے گی تھی وقتی کہ وفات کا لوگ تو کا ایک چنی وقتی زیرہی امانت ارکتا رانی ارکتا یک کافری یہودی گوڑا یعنی یہودی گوڑا وقتی زیرہی رانی ارکتا. بس لہذا کہ دنیا ارزش بیتے گوڑا آئیے داتے گی تھی وہ یہ دلیل یکشی نہیں کہ اللہ گیشتر داتے ہیں اللہ دوستر بیتے نا اللہ ترہ دوستر بیتے ہیں اللہ منا ترہ دوستر بیتے منا ترہ دینی داتا منا ترہ ایمانی داتا و بہترین چیز دولت ایمانی کہ اللہ جو یکی نصیبہ بکنتی. پس لہذا واجہ فہم غنا کا قبل فقر ہے یہ مالی کم بکے کہ اللہ داستا اشیاء میں کس مغرور میں بیتے کہ منا چواستا نا یہ اللہ داتا یا روچے کہ فقیری بیتے قارون اللہ امین چو داتیا کہ آئے مزنی یک گروہی از سیاہ پہلوانا آئے فقط کلیدانی انبارانی فقط کلیدانی چیز کی نکتا لتنو بالعصبہ اللہ جل جویان کنتے ہیں بلے اللہ گرم محبوب نیا آئے تمام سرمایہ و ثروت و مال کو درندہ پہ دعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام در زمین چیرہ یر شو فرعون اللہ جل جلالہ چچو ثروت داتے گا چنے بلے مغرور ہے ایمان نہ داتی ہے کہتے انا ربکم العلا ہنچو مغرور ہے دا خدای کو اللہ وقت مال ثروت درو چی در دریا تو کا قار کو مال ثروت درو شو درو شریف مانی. پس سیمی چیز واجفن غنا کا قبل فقر ہے یہ مالداری کم کی طرح اللہ داتا مغرور مبی اشیاء غنیمت بزن پیسر شک فقیری و ناداری بھی آتے ہیں. و فراغت قبل شغل وجہ فرمائیں یہ فراغت ہو یہ فارغیت ایک طرح سے یہ مشغولیت کی طرح نیستے ہیں پیسر چشک سے طرح امین چو کار بھی ہے امین چو بار بھی آتے ہیں کہ وہ سارے کے چینے گا ہم طرف فرصت میں بیتے ہیں پیسر چشک ہوتی یہ فراغت یہ فرصت ہے کہ اللہ تعالیٰ داتا ہے اسے استفادے بھی کہاں
الله را تو کا بگوازین، مسجد در اعتکاف تو کا بگوازین، الله تلاوت تو کا تو وقتا بگوازین. یہ نہیں کہ دنیا کار مکان، نہ وجہ فهم طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. بعد از یہ کہ فرضاں نماز ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، حج ایک فرض ہے و زکات ایک فرض ہے. بعد از یہ فرضاں وقتی کسب حلال، روزی حلال کسب یہ فرض ہے، برو انجام بده. بلکہ یہ نہیں کل وقت وقتی کا عمود بگوازه، نه بلکہ یک وقتی وقتی کا فارغ بکن، یک وقتی وقتی کا بگیشین. برای چی واسطه؟ برای تلاوت قرآن مجید واسطه، برای ذکر واسطه، برای نماز واسطه، برای الله عبادت واسطه بگوازینی. کلن وقت دنیا میں دے. واجہ فرمائے پانچمی نصیحت واجہ کو حیاتک قبل موتک، وقتی زندگانی پیسر چشی کتی موت بھی آتی ہیں. وقتی کہ موت بھی آتی ہیں نام اعمال بند بھی. کوچکتر عملی اگر تو صدقه جاری طرح بیتا این ثواب گاین تر رسا مسجدی بستا چاہتی جاتے محلے مردمی واپی وارگاین تی یا مکتبی چیزی بستا کہ چند نفر درس وانگاین تو کا یک استفاده های مردم عمومی برگاین تی وسط ثواب جاری ہیں. بلے اگر نہ شتا ہے نیند نہ تودا قبر تو کا نہ نماز مانت کت کنے نہ روچہ داشت کت کنے نہ چیزی نہ عمل تمام بھی حساب شروع ہیں. اليوم عمل لا حساب. مرچگی روچہ در دنیا تو کا جای عمل حساب کتاب منا تر نگری دا. ادا حساب کتاب جاگا نہیں یہ نہیں کہ اللہ جی یا کس طرح مصیبت و بلا و تکلیفی آتا موشن کہ اللہ ہمشہ ہم دا گرے گئے نہیں دنیا. نا ادا جای حساب کتاب نہیں کہ اللہ مواخذہ بکن. اليوم عمل لا حساب. مرچگی رو چاہے دا عمل جاگے حساب کتاب جاگے نہیں وغدا حساب لا عمل. بعد آتگی رو چاہے قیامت بیتن نہیں ہوتا حساب کتاب عمل دروازہ نہیں باندھ بیتے. پس ادا ارچے انسان عمل کو تکنتے دنیا تو کم دا عمل بکنتے ہیں و بعد از موتا نہیں ہوتا پیش کنک بنتے ہیں. پیش کنک بن چکارائی کتا ہے چکارائی نکتا. چونکہ اللہ جل جلالہ فرمانے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. اللہ جل جلالہ فرمانے اگر بے اندازے ذرہ گوشنتے ہیں اما کوچکترین چیز ہر چیز ہے. لاتی بشن ذرہ یا لاتی مفسرہ تفسیر کنا پہ اما سیاوکی موریا بارکتی سکی ریزی نہیں لاتی بشن ذرہ ہمشن. لاتی بشن ذرہ نا ہمیں بچہ یہ پنجرے توکا کے سوراخی پچھوی سوراخ توکا گرد غبارائی گوانڈل کی ظاہر بیتے ہیں لاتی بشن ذرہ ہمشن. لاتی بشن ذرہ نا کوچکترین چیزیں اما چیزیں کو چشم دوں گے نبتی با اما تلیسکوپ کو اما مردم بچاری تی در بگیجتی ایشی بشن ذرہ. اللہ جل جلالہ اگر یکی به اندازه ذره کوچکترین چیزی اندازه اگر خیر انجام بدن یارا ای اجر و مزد و ثواب هم تدی ما گندیته. و من یعمل مثقال ذره شر یرا اگر یکی بدی یک ذره اندازه انجام داتا و توبه نکتا آیا هم سزایا و وزرا و اثم و گناه در قیامت روچا گندیته. پس اللہ جل جلالہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ توصیه و وصیتی کتیتی بیی و تی صحابیاں کہ در واقعی وصیت برای تک تک ما شما حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت ما از زبان من درات به شما منتقل بی کہ و تی صحابی کتگا و اما وصیتا چوبی ما پدا واجه گا ہم وطا را کنگا ہم شما را کنگا کہ پنچی چیزا ما شما غنیمت بزانے و یہ وقتی کم داتا اللہ جل جلالہ جوانی ایک داتا اللہ جل جلالہ صحت و تندرستی داتا اللہ جل جلالہ مال ثروت ایک داتا اللہ جل جلالہ زندگانی ایک داتا اللہ جل جلالہ شے قدر بزانے شے ارزش بزانے. چونکہ در ماہ مبارک رمضان اللہ طاعت و عبادت و بندگی تو کا تو وقت وانے تھا بعد از ماہ مبارک رمضان ہم اللہ فراموش مکنے اللہ عبادت بکنے اللہ طاعت و بندگی بجا بیاریں تاکہ اللہ جل جلالہ چما شما خوشنود و راضی بھی بیتیں. پس دعا کنے مبارک شب تو کا برای تمام وطی عزیزان واسطہ رفتگان واسطہ منگو کہ آئین دفتر اعمال نے بند بھی وغدا الحساب بانداتنی روچنے منگا حساب کتاب پاس دیگایا آئین واسطہ دعا بکنی کہ اللہ آئین جاگیا واش بکم اشم رفتگانی گا آئین حساب کتاب ان تو کا تخفیف یاری در ببرکت ہمیں ماہ مبارک تخفیف یاری آئین واسطہ آسانی بیاری تو آئین درجاتا بلند بکن واتی واسطہ ہم دعا بکنی کہ اللہ میں مغفرتا بکنتے ہیں اللہ میں آمرزہ بکن کل بنی آدم خطا و جب تمام انسان خطاکار ہیں گناہکار ہیں بلے خیر الخطائین التوابون و جب بہترین خطاکار توبے کنندے کسی کہ اللہ بار گئے ہوتے عذرہ پیش کن اللہ من خطا کتا منم انسانی معصوم نہیں خطا کتا گناہ کتا بلے من دست نیاز دست عفو دست بخشش بسویتا ہو
بسوی اما ذاتی که غنیه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. فرمانی درسته انسانا، تمام انسان شما درو فقیر و محتاج الله برگرد و الله که بی نیاز نه، هیچ کس نیاز نیسته. الله که غنی بی نیاز نه. پس ما شما درو فقیر و محتاج ہیں، ما شما درو نیازمند ہیں. الله لوگ تو کہتے ہیں ہم به خاطر همین نیت مگو. ایتا دیگه هیچ هدف دنیایی من ترا نیست دایگا، فقط به همین نیت ماشاءالله هر جوانی اطلاعاتی هر یکی چه دیگه محله گات کا ماشاءالله فقط به همین نیت که الله ما رو معاف بکنه. ما تی مسجدات ہیں تی ختم تو کا شکتا به خاطر شیخ رحمت میں سر شامل با، تی عفو و بخشش میں سر شامل بیتے. مگو وتی واسطہ دعا بکنے، وتی محله واسطہ، وتی خانواده واسطہ، وتی مسلمان براتانی واسطه که در غزه تو کا، در بلوچستان تو کا، در کشمیر انچوک مروچی واجگا، در هر کجا که مورد ظلم قرار گرفته آن واسطه هم دعا بکنه که الله جل جلال ظالمان دستا کوتاه بکنته و الله جل جلال مسلمان یک عزت و شرافت گذشته پدا مسلمان واسطه برگردینته و تمام وقت نیازن واسطه زندانیان واسطه دعا بکنه که الله جل جلال اسباب آزادی آنگا فراهم بکنته. مریضان واسطه که کبتگا مگو بستران سرانی تمنای است که کاش که دیوان توکا بیته نه، بله بخاطر مریضی نتوانته بیاینته. یا یه دیگه هر نیازی که هسته الله جل جلال بارگاه دعا بکنه که الله جل جلال درسته ای حاجتا و نیازنا و تیگا شرعیان و شرعینا فراهم بکنته و برآورد بکنته. و آخر دعوانا الحمدلله.